tātua le nei tai au, patalo tātua ni sofa bere i sukeriso, lo tātua lii, mano tātua whaola, i nei tai au, fia lava au maia lea fionga pa ia lea tua, ia te ma upu wha malosi mo tātou, i nei tai au, aia ole a tātou wifo matatalo, i ona tātou whaangolungo le whatasima au i lea fionga pa ia lea tua, i nei tai au. Let us pray. Via oelo mātou tama, whaftai ono lo wanga le lei, ia te i mātou, ia le ngata ia te i mātou la roifo le nei whale, nei o mātou mātua, o uso, o tua whawhine, ia ai o so se tasi lava o mawhai o na maua maile nei whaasara launga. Whaftai ono lo wanga le lei lo mātou wola, o soifua o auna lo mātou tama lea, o mātou toi whiawa whai mai, i le tai au fōu, I lau whaamalolonga, i le tino, ai sili ai o mātou nganga no mātou atua, le nei tai au, o le a mātou whaalongolongo i lau fionga pa ia, ta mā whaamole ia iai lau whaunga, i lau au auna, ia me se foi le whaalongolongo o au tangata, lau e ka le sia lo nuu, no mātou atua tatala, o mātou talina, ia saunia pea, masuoto sina o mātou loto, i le ia whaapeo na talia le fatua lau upu i le ele lei o mātou loto. Ina ia mātou ngā wai ai i lau fionga, ina ia mātou savavali ai i lau upu, ina ia mātou faatuatua ai, ma tupu ai pēlo mātou faatuatua ia te oelo mātou tama. O awanoa uma foi ua iai le nei tai au, i au auna o eo lo lau ngaina lau upu, tama whaamalosia le tino keriso, ina ia whaapeo na saunia pea, o tama mateine, o tama, tina, o whanau, e o lava I se tasi au pito matua, o lo maua lewa noe whaalongolongo ai, no mātua tua, I e whaapeo na tō matawina I pea, lo mātua o langa au auna I ate oe, au mātua whaatatari le aso e toi whio mai ai lo mātua li o Jesu Keriso, o le ala tua ila mātua tatalo I le nei tai au, ala langa le whanau o le atua, amene, ma amene. So greetings in the wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ. This morning we are looking at the final stages of this wonderful chapter, Hebrews chapter 11. I le tai au lale nei, o le tai au le nei o tatou tau nuu mai, I le whai unga o le nei mata upu, wa vea ma whaamanuianga ia te I tatou. Au tatou iei le mata upu o le faatuatua, whamele whai upu mua o le urua I whai upu lava o le mata upu, Whamei au le whaatuatua o le whaalangolango lea I mea ua wha moe I ai. Whamei o le mauti noa lea o mea e le o vaaya. So ua vea la le upu o le whaatuatua ma au tū mo I tātou. A o whaamatalatalaina ta itasi ia vaenga ese ua whaamanuiaina I tātou e lea nganga o lea tua I le nei foi mata upu. So as we go through chapter 11, in verse 1, the author opens up this particular part of scripture with the definition of faith. Now faith is the substance of things hoped for. It is the evidence of things not seen. That is the life of a believer. Amen? The life of a believer is knowing for certain, is the assurance in their heart of hearts, the things of the Lord. Amen? So I le nei la tai au o tātou iai, I le vaenga muli au tātou whaamatalatalaina ia fita o le whaatuatua. O tātou iai la le vaenga mua le vai aso na te anei, ua tātou taunu mai le vaenga le whaamatalaina I le upu lea loto tele. So we've come to the end of the chapter of faith, the heroes of faith. But the final part of this chapter, we've sort of highlighted our faith with regards to the courage that comes from the faith that we have in the Lord God Almighty. Pio le whaatuatua e loto tele ai, le whaatuatua lea wa tātou malama maila le whaamatalaina o vaenga e o lea mata upu. O le loto tele e whaatuatua ai I wholafolanga a lea tua. Mana tua e le o tātou tele o vaaya lea tua. Tātou tele o vaaya Jesu Keriso. O ngā kuenga uma fo'i mga ioinga uma tātou te whaia. O loo tātou wha moe lana fionga. Pei o le pau lea o le mea o loo wha mautū I ai. Pe wha pea o na
mana tua foi le whaawinga ina upule o le whaalangolango pe ua mautu tolo tani tonunga i le atua o wheme le whaamautu i ailau whaatuatua una ola na upu pe io langa le atua lea whaapeona whaavaina i lau savali ma lo savali o le ale vainga le na o le whaatuatua. That when we look at the substance, remember the definition of substance was a so strong foundation. And our only foundation as a believer is His Word. This is what we have. We don't physically see the Lord. We don't physically see our high priest Jesus Christ. But we believe. So that is a matter of faith. So bila le tai ale nei, wa tatu tau nuu mai la i le upula lea, o le faatuatua e loto tele ai. Mai aso na te anei le vaenga mua na tatu wa ai e whaipatolu se fulu, i le loto tele o tangata o le atua. Ina ua la asia loa le nuu na fola ina lea la ua la tau wa aia le nuu na fola ina ya Aperamo maungata ma, lea la ua laa Israelu, i lalo ifo le taita inga o Yosua, i le faatuatua, sa faapea ona latou faatino ina ai le usita ia o folfolanga le atua i le faato i laloina o le aitele lea o Yeriko. So faipulana e tolus fuluna tatou mata i le faatuatua o tangata ne o Yosua, ma tangata o Israelu, sa faapea ona faato i laloina ai pa o Yeriko. So when we look at verse 30 last week, we read in this verse with regards to an example of courageousness. We saw the Israelites under the leadership of Joshua. We see that the walls of Jericho fell down. So it took courage for them to actually listen, be obedient, and understand that the Lord's words and instruction to them to carry out that task, even though it seemed in regards to a war strategy with regards to battle and war, even though it seemed insignificant, yet the people of God under the leadership of Joshua had the courage in faith to be obedient to the Lord's commands. Lua, na tatou mata I le tangata le ingoa ia Ra'ava. Tangata le ingoa ia Ra'ava na tatou I loa, o le tangata po le whawhine nuu ese, o le tangata na nofo I le vai mea leo Yeriko, ma ua whaapea o na manu maa loa I le neitina, ona la o lona loto tele I le whaatuatua, na ia whaalongo ai I le atua Israelu, ma whaola ina I lona loto le I lona whaapunga le waliu swa vai o mātou loto, ina ua mātou whaalongo I mea na whaia e le atua o Israelu. Second was last week we looked at verse 35, and we saw in that verse last week, the verse 31, we saw the lady by the name of Rahab. So a lady that we see also the courage of faith. The fact that when she heard of the God of Israel and all of the things that the God of Israel had led the people of God through, the parting of the Red Sea, the defeat of the kings on that side of the Jordan, her heart, that she hid the spies, so her heart was changed and transformed. And that's a courage of faith. That courage that Rahab had comes from faith. So vaenga muli fo ilana tatou mata I whaipute tolu suma lua, anga I tolu suma whana. Tatou va ai ia whaamasino o tupu o Israelu, o perofeta o Israelu e ngoia Samuelu manisi o perofeta. Ana tatou mata I le faatuatua na loto tele ai ia whaamasino nei, o tupu nei, o perofeta nei, I le teimi o le taua. Mana tua lai vaenga ese umai na tatou mata I le tangata I ngoia Kitiona, Barako, Samasoni, Yefata, Tabita, ina ua tātou vaava ai I talaanga o tangata nei, I le teimi o le taua, ma le vevela o le taua, sa whaapeona tātou va ai eilo lātou loto tele, ina ia whaapea o na muli tai, le whina ngaro le atua, mole manu malo I le taua. That when we looked at the likes of Gideon, Barak,
when we looked at Samson, when we looked at Jephthah and David, these judges and kings, they were kings and judges of war. They led the battle of Israel. They led the army of Israel, but they were courageous in the Lord. It was that courage of faith to carry out. Remember Gideon? Again, another strategy that seemed really insignificant when it comes to war, and yet it was instrumental to be obedient to the will of God. Therefore, it takes courage. So, au tatou mata la I le upulea loto tele, po le upulea o le, e mawhai fōina whaapea o le tele, leo lo loto pēla le te leo lo loto, e le sau ona o lo mā losi, ai sau mai lo faatuatua. That when we look at your courage, it doesn't come from anything that you are able to do or your ability. Your courage comes from your faith. That's where your courage stems from. That is the source of your courage. So pila matato mata I le fai mata upu atoa lea le sfuruma le tasi. Watatu I loa mai lava le amatanga o le faatuatua na tapua iai Aperu, o le faatuatua sa whaapea o na savali ai e noka, o le faatuatua sa whaapea o na usitai ai noa. Tau nuku mai a Aperu amo o le faatuatua sa whaapea o na olai Aperu amo. Tato tau nuku mai le temi o le aoti, ai wha mai na faatuatua I Isaako, Iakopo, Iosefa, I o lātou toe taimi. Ai mata mai tilo, pe ai toe wa ai le vaenga la na o tato mata upu. E o lava I le taimi le oti, na faatuatua ta mā nei o le nu o le tua. Tau nuku mai le soifuanga o Mose, na tato wa ai o filifilinga sa whaapea o na whaatino I le whaatuatua. Ai lela o tato tau nuku mai le unga. O peo o le upu e mawhai e o na tawa whai atoa ia vaenga I o tangata ta itasi na tato matamatai. O le upu lea o le loto tele. Te whai mai le whaatuatua e mawhai e o na tato tū mau. Ma whaatau nuu le folanga ma le fina ngalo o le atua. That when we look at this whole chapter 11, just a quick summary, we look at the fact that Abel, it was faith that he worshipped the Lord. When we look at Enoch, it was faith that he walked with the Lord. When we look at Noah, it was faith that caused him to be obedient unto the Lord. That when we look at the life of Abraham, his whole life was faith. God chose him, called him out from a pagan world, called him for a people unto himself. That we even looked at the time of death, we see the example of Isaac, Jacob, and Joseph, that even in the moments of death, they said, whenever you go, when you reach the promised land, please take my bones with you. That they passed on to each generation the promises of God, the words of God. Then we looked at the life of Moses, and Moses, his whole life was a decision of faith, right from his parents. Remember, his parents, they decided against the edict and against the rule of the government. But they had faith that the Lord will look after their son. And then Moses, his whole life was decisions of faith. But to wrap up the ending of this particular chapter, we come and we see another list of people, and then today we're going to look at part 2 with regards to the courage of faith. So le tai ala le nei, e whai tawina ia whai upu ia e ono, e whai u ia I le tatou mata upu se fuluma le tasi. Mana I bea tatou whai tau whaatasi mai ai, ona la, o whai upu ia tatou te fia mata ai, e whai uwina I le mata upu le suma tasi. Amen? Amen. Okay, la whai tawina le whaaperetania, ia ai whai tau mai I tatou le wha Samoa. Mana I bea tatou amata mai wha Samoa, na maua mai e whawhine ia, na maua mai e whawhine o lātou tamata o ti, ina oatu e tū mai, na whaatau mai ina nisi, ua leta lia I lātou le tatana, ina ia maua I lātou le tū mai I siri o na lelei, e toto ko ina I siri tau te mua, masasa ina, a toa mamua o tatana, matutuina I le whai pui, na whetongia I lātou I maa, na marai e sea I iri, na tautotoina,
na oti lātou na whasia I le peru, na whio I solo ma ofu I paa ngā moe ma paa oti, o matia I lātou ma pōkua ngā tia, ma whaasau noa ina. E lea o ngā le arolangi o na iai o lātou, na whio I solo I lātou I wao, ma maunga, ma ana, ma lua I le ele. O I lātou uma ia o e na tapelea, o na ole faatuatua, na le maua I lātou le mea na fola ina. Ina wasanuia e le atua se tasi mea e sisi o na le lei mo tātou. Ina ia e le faatuatua ina I lātou, e a le iai tātou. Amen. O le vaenga mua o te whiatala nuai, I le whaaua wina pea o le manatu leo le loto tele, o le faatuatua e loto tele ai. So we're going to continue this final portion of chapter 11 with regards to the courage of faith. When we read verse 35, it says, women received their dead raised to life again. Others were tortured, not accepting deliverance, that they might obtain a better resurrection. 36, still others had trial of mockings and scourgings, yes, and of chains and imprisonment. They were stoned, they were sawn in two, were tempted, were slain with the sword. And I'm just going to use, go up to half of 37 in chapter 11. But the first part of our sermon today, to continue on from the theme last week, that it's the courage of faith. O le taiana nei, o le loto, o le faatuatua e loto tele ai. Whamaine amatanga o le tatou whaipuna e tolu sumalima. Whamaina maua mai ai e whawhine o a lātou tangata oti. Ina ua toe tū mai. E le manatua fo I la o le peo na tatou mata le vaiaso na te aneina tatou wa ai ai a whamasino o tupu o lātou na taitaia ia le au taua Israelu. Sa whaapeona lātou loto tele I le atua, I le faatuatua I le upua le atua, e whaataunu wina ai le finangalo le atua ma le manumalo I le taua. E whaamata le whaipua tolu sumra 5 whaimaina, maua mai ai e whawhine o lātou tangata oti, ina ua toe tū mai, whamaina whaatau ngā ina nisi, ua le talia e I lātou le o la tanga, ina ia maua e I lātou le toe tū mai, e sili ona le lei. O le manatu mua o le tae au le nei, e whaaua wina I le tātou le autu le o le loto tele. Ona, o le loto tele, e whaapea ona tātou wa aia I le taimi o pua ngā. The first part of our sermon this morning, continuing the theme of courage, or the courage of faith, we see that there is courage to continue in suffering. Ona, pea tātou mata la na maua mai e whawhine o lātou tangata oti, malama le leile tangata whaitau tusi, peilau tātou, I le tala ia Elia, ma le tala ia Elisaia, sa whaapea ona whaatau nuu e Elia ma Elisaia, le vāvenga I tina whaapea ona toi whaaola mai o lātou, le tangata oti, po le tama o whawhine ia, sa whaapea ona toi whaatu mai e le perofeta o le atua Elia, ia ma le perofeta o le atua Elisaia, tutusa le vāvenga ia e lua, ai tātou te vaaia I le whenenga tuai, le vāenga lea e whaamaunia I le upu lea wa tūsia mai le tūsia e Eperu. So when we look at the Old Testament, in the Old Testament there is a miracle performed by the prophet Elijah and a miracle performed by the prophet Elisha with regards to raising the dead. Pea tātou mata fo'i lai le whina ngalo le atua. E ei te mio vāenga o tātou o langa ma lo soifua, e te whaafea ngai ei ma le pōpuanga. E te whaafea ngai ei ma se vāenga o le soifuanga e pito sili o na pōpuanga ti ai oe ona o le tala le lei. A whina ngalo ai le atua, e mawhai fo'i o na ave e seina pe a tali mai le atua, I se tali e whaapea o na whaafia ina ai oe. So when you look at this particular part of the verse, it says, women received their dead raised to life again. There are moments in our time when,
when these women, they faced the death of a loved one. So they faced a really difficult time. But through the prophet Elijah and through the prophet Elisha, their dead loved one was raised back to life. Bring it to our situation. There are times when we would suffer. There are times when we walk our walk of faith and we would suffer for the gospel in different ways. And there are times where God will respond. There are times where God will respond and give us an answer according to His will. So, e tali mai ai lea tua, e tali whaaliali mai lea tua, e tusa manona fina ngalu. Whaapila whawhine nei, na oti la lato, e eile tangata na oti, ai ua toe whaatu mai, o le tali a lea tua, ina ia whaapea o na tali mai ai le tangata faatuatua, o lo whaafea ngai, ma le taimi o le puapuanga. Ai eva ai le whai upuna so o mai ai, whamaina maua mai e whawhine o lato tangata oti, ina ua toi tu mai, na whaatau ngā ina nisi. O na lisi mai lei lalo o leisi vaenga e valu, e iwa le lei vaenga tātou te vaaia, i le whaapea o na whaafisa ngai e le tangata ma le puapuanga, ai meise lava le tangata o le whaatuatua. Vaenga nei au mai e lalo i whaipo tolu suma le 5, tolu suma le 6, ma le amatanga o le tolu suma le 7, whamai e le ngata i le whaatau ngā ina nisi, whamai o nisi e whaafea ngai la tau ma le whaatau e munga. O e topo ina i nisi i le tau e munga. O nisi e sauwa ina. O nisi e whaafea ngai la tau ma noa tanga. O nisi e tuuina i le pale pui. O nisi e whetongia i maa. O nisi e wawai e se ina i ili. O nisi e whaapea o na tofo ina. O nisi foi whamai e whasia i le pelu. Iwa le lei puapua ngai o lo whaapea. O na whaafea ngai ma le tangata whaatuatua. O lo au mai e le tatum tapu le tai ale nei. That when we look at the women who received their dead back to life, that's a response from the Lord. But when we look at the rest of the list from verse 35 through to verse 37, the beginning of 37, there are 9 kinds of suffering that we see. We see not only that they are tortured, believers are mocked, believers will face scourging, believers will be in chains, believers will be imprisoned, believers would be stoned, believers would be sawn in two, believers would be tempted, and believers would be slain with the sword. Ai mata le lisi lea, o le taimi tonu lava lea, e whaafea ngai ei le tangata whaatuatua, ma le puapua ngai whaauau, o mea whaingataa e whaauau, o i nā e mana o mia i le mea le taua, o le loto tele i le whaatuatua. Nā e mata i le whawhine o oti, le tangata e pito siri o nā lofa i, ai tue whaatu mai e le atua, o le tali nā le atua, ai e le mana o mia tele, e moi e le loto tele, ai a tali mai le atua, e tue suia le whaanoa noa i le fia. Ai wa ai le lisi na iwa, a tuwina oe le tangata whaatuatua e le atua i se vaenga o lo o langa, pe e whaau pele puapua ngā o lo o langa, ona o le tala le lei. Ma wha umi e iaisi tangata e whioti lava e le itea e se mai lava ma le puapua ngā, ona o le tala le lei. O le tangata le nā, o lo o iai le loto tele, i le whaatuatua. That when you see that next list down, the women who received their dead back to life, praise the Lord that that's God's response. And there are situations in our lives where in faith, God may bring us through, and we see a response from the Lord, and He'll open a door or He'll answer a prayer. But if you face suffering on a continued throughout your whole life, and it sort of remains for the rest of your life because of the gospel, because of your faith, it takes courage to remain in the Lord. And that courage comes from faith.
And that's the list that I want us to look at. Pea tato tilo la I le lisi lea, whamai le pōpua ngā mua nei au mai whai tolu suma le lima, whamai na whaatau ngā ina lisi, o le whamatala ino le upu le ilona upu e le ni, e whamatala aile au wala sa whaapea o na whasia I tangata yaso ia, whamai e whaapea o na saisaia I maia I lunga o se kālone, le tangata lea ua whaasawa ina, whamai e whaapea o na sisi lunga, ia o na whasia lea I au penga mahalosi, whamai o na sasa lea o le tangata lea, o le whamatala ina lea o le upu lea whaatau ngā ina. That when we look at the first suffering that we see in that list, it's torture. And that word torture, it actually comes from when a person is stretched over a barrel, like skin, they're stretched, and then there are weapons that people would use to beat a person until they're dead, or until they're weak. But that's the definition of torture that is being used in this list. Why? Some face that torture because of their faith. But what we're looking at today is the courage to remain in the Lord through the torture. Second word that's there, o le si upuna iaina, o le tau me munga. Na tato wa ai foi lalo foi puna tolu sumaleo na toko to foina isi I le tau me munga. E te iloa e o oe le tangata faatuatua, e whawhea ngai oe mali upule a tau me munga, I aso umalava, ona, o le lalo langi lalo tato whawhea ngai, e le malama, o lo opongi sale lalo langi, pau lava lo lato tali mai ate oe le tangata faatuatua, o le upule a tau wemu, e manino I le upuna whaasa moa le tau wemu, pe a amu mai tangata ate oe, ona o lo soifua faatuatua. So that when we look at that second word, the second word there is the word in 36. Still others had trial of mockings. Who faced the ultimate mockings? It was Jesus Christ. Even as he hung on the cross, they said, if you are the Son of God, save yourself. The ultimate mock. And yet here was the Savior of the world who came to save them. You as a believer, you will face mockings because of your faith. But what do you need during those times of suffering? You would require the courage that is found in faith. Whamai na sasaina. Malesi upuna iai whaipue tolu sumaleono o noa tanga. Malupulo na tolu na iai matuuina I le fale pui. Se tato wa ava ai seata whaatai tai le tuspaia, ngan wenga o nam ta koe se furu maleono. Tato te maua I le tala ia Paulo Masila. Ina ua whaapeo na iai la ua I Maketonia. Ai o le whaamatala ina o le sasaina, ma le tuuina o auna ia le atua I le fale pui. Tato te wa ai le mea na o I le ulu wai e ka le sia, mauna tai. Whamele whai upu e luas fulu, ma le luas umatasi o luas umatolu. Whamai wa tai fo ia te ila ua I whaamasino, o whaape atu, o matua whaasoe sa mai nei tangata, I lo tātou nuu o tangata I uteia fo ila ua fola mai fo ila ua, o tū e sā ona talia, pe whaia e ila tātou tangata Roma. Ua wheo sofi mai le moto tangata ia te ila ua sei ese atu e whaamasino o la ua ofu. Ua whai atu fo ia sasa ia te ila au. Ua lātou sasa ia te ila ua, e tele o lāta, ona tu watu lea I le fale pui. Ua whai atu I le leo o le fale, ia leo ia te ila ua. O le mea lea na whaafea ngai ma le urua I e ka le sia, o vaenga ia pia se ata whaataitai lea mō tātou, a waulo au mai e le tātou tusi whaitau I le tai au le nei, e iei mea whaafea ngai I le tangata whaatuatua, o le savali I le tala le nei, ma vaenga I o le puapua ngā, I le soifuanga le nei o sauaina, o noa tanga, o le tuwina I whale pui, lea la o tātou maua le ata whaataitai, I le soifua o le tangata le nei o Paulo Masila. Uso matua whaafine, ia e malama, o lo langa whaatuatua lea e te loto tele ai, a hoko ia te oe puapua ngā whaapea. Amu ia tātou, o na o le mawhaia na tātou o mai tātou no nofo le lei,
Tato mafuta le lei ai o iai nisi o le vaenga o le tino ke riso, o le lato wola lea, o le lato wolanga lea. So when we look at the next three in verse 20 and verse 36, there are another examples. We see there in verse 36, there after mockings there is scourging, yes, and of chains and imprisonment. In Acts 16, verses 20 and through to 23, we see an example in the life of Paul and Silas. When they were in Macedonia and they were preaching the gospel of Jesus Christ, it says they were brought in by the people. And the people says to them in verse 20, these men being Jews exceedingly trouble our city, and they teach their customs which are not lawful for us, being Romans, to receive or observe. 22 then says, the multitude rose up together against them, and the magistrates tore off their clothes and commanded them to be beaten with rods. And when they had laid many stripes on them, they threw them into prison, commanding the jailer to keep them secure. And so I've given us an example here in the book of Acts, in the first church and the leaders of the church, the Apostle Paul and his partner in the gospel and in the faith, Silas, when they faced these things, scourging, they were put in chains, they were beaten, they were put into prison. Why? Because of the gospel. And yet, what did we see? Courage of faith. The courage to face the suffering. Ole si upuna a mai e tato tu si fai tau le tai ale ni. Olo iai na le fai upuna e tolu sifulu ma le fitu. Fa mai na feto mia I la tau I maa. So e folo tu si fa mole ngal bene fitu. Ole ata fata I tai le to tono le afionga pa ia le tuo le tangata le moia sete fanu. In Acts chapter 7, we see the next suffering that we see in the believers is that they were stoned. And in Acts chapter 7, we see the example of the great martyr Stephen. And he was the first martyr of the Christian faith in the time of the first century church. Say fe tau mai fai koe lima suma fitu mai fai koe lima suma valu. Ia. O le matautini o le oti o tangata le ni o se te whanu tu lai se te whanu, whaila na matautia le mataupu fitu na venga mataupu fitu. Ai umana na mataupu ai o le lili vau o tangata, ina ua lato I loa I whamao, ni le upule tala noa tu ai se te whanu, na mafu ai o na ave I tu o le ai whetongia I maa. O le matautia I o le oti o le tangata lea, a le ala ata o lo tatou ba ava ai ai, whamai na loto tele se te whanu, ona o le faatuatua. That when we look at the life of Stephen, the martyr, in verse 57 it says they cried out with a loud voice. This is talking about the whole crowd that heard Stephen's great sermon in chapter 7. Even though their hearts were convicted, that they knew that he was telling the truth, but they were so angered at him. And it says in verse 37, they cried out with a loud voice. They stopped their ears and ran at him with one accord. They cast him out of the city and stoned him. And the witnesses laid their clothes down at the feet of a young man named Saul. We look at the life of Stephen. We see that he died for the gospel. He died for the faith by being stoned to death. But what do we see in the life of Stephen? We see a life, courage of faith to continue in suffering. Lesi fai punai e tato tu si fai tau, fa mai na vavae e sea I ili. E o fo I le moli maulea a. E o mai le taimira tu stala o Eperu, sa iei nisi o le faatuatua, sa whapea o na vavae e sea I ili a. O le alo winga o le upuna vavae e sea, mai tipi lua. Tipi lua tangata ona o le tala le lei. Leisi ba inana iei fa mai na tofo ina. Pea tato mata I le tala I tama sa yuta.
Mana tua fo Shadrach, Meshach, ma Abednego. Whamaile tanielu nā mta koe tolu. Na tofo ina tama nei e tupo Nebuchadnezzar. Whamai atou le ifo e le whaatusa o whaia. E tongia o tau I tonu o le afi mumu ai whamai o le afi e whaavevela whaafitu. So na tofo ina le whaatuatua o tama nei. Ai na tatou wa ai le loto tele ona o le whaatuatua. Ai sea, whaapewhea na tatou iloa. Whamai le mta akuna e tolu whai koe suma le fitu. Ma le suma le valu. Le tali lea tau le lea nei ia Nebuchadnezzar. A whai o lea, wa mawhai o lo mātou atua, mātou te au auna iai, o na lawe ai mai a te I mātou, ai le o ngā au e mua le afi, na te lawe ina mai lava I mātou, I lau pule le tupu a. O upo I o tangata ua e loto tele, I le whaatuatua. Ana mana ia whai pa suma le valu, nau ila e matua I loa ia le loto tele o tama nei. Whamai whai pa suma le valu, ai peitai, a leo lea, ia e sila fia e oe le tupue, mātou te le au auna I o atua, o tupua auro foi ua e whaatuina, mātou te le ifo iai. Amen? O le loto tele o tangata nei, e ui lava I na topo ina I le tupu o Nebuchadnezzar, ai lei liu ese ai tama nei. We see another couple of words there in our with regards to suffering. In verse 37, they said not only they were stoned, they were sawn in two. So by the time the Hebrew letter was written, there were some believers that were literally cut in half, killed by being cut in half because of their faith. Another one, it says there that they were tempted. And in Daniel chapter 3, we remember the story of Shadrach, Meshach, and Abednego. And it says in verse 17, when they responded to the king's edict, and they said, we will not bow to, according to the king's edict. And it says there, Shadrach, Meshach, and Abednego answered back to Nebuchadnezzar in verse 17, if that is the case, our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace, and he will deliver us from your hand, O king. But if not, let it be known to you, O king, that we do not serve your gods, nor your gods, nor will we worship the gold image which you have set up. These three Jewish men took courage for them to stand up against Nebuchadnezzar. So ifo ilo tato vavai e ui na tofo ina ia tau le asayu tānei, ai sa whaapea o na loto tele I le whaatuatua, le teimi e whaafsanga e ma le pōpua ngā. Whisiri? Ai ata ua, e le teimi e whaafea ngai e fo ita ua I pōpua ngā. E matau tia pōpua ngā I o lo whaafea ngai ma le au whaatuatua, I tono le fionga pa ia le atua. Ai ole au ngani o le upo le atua I le tai au le nei, o le toi whaamanatu, a whai o lo wha umi lava se teimi o lo e whaafea ngai e ma le pōpua ngā, ona o le tala le lei, ia e mauti noa, loto tele, loto tele I le teimi leo o pōpua ngā. Vai muli o maua I whaipuna e tolu spulu ma le fitu. Mai na vavaia sea I ili na tofo ina na oti fo I lato na fasia I le Eperu. Ngal venga na mta koe lua o lo iai le huluai apostolo sa whaapea. Ngal venga mta koe suma lua o lo iai le apostolo sa whaapea o na le huluai apostolo le na fasiotia le tupo he rota Whamei ona po ia na kupu e ai le tupo he rota nisio le kalesia le ia whaasauwa iai. Wana fasioti fo ia ia koko le uso Ioane I le Eperu. So I tato te vai e fo, I luluai apostolo le na fasiotia ona o le tala le lei. Ai se amia na fasiotia ai, na nato tutu mo le mea moni o le tala le lei. Na nato tutu mo le faatuatua. Le ale mafuanga na tutu ai, o le loto tele. O le loto tele I le faatuatua. Lo nato faatuatua e mawhai e le atua. Praise the Lord. The final part there was some are slain with the sword. And in Acts chapter 12, we see that the first apostle that was martyred or killed for the name of Jesus Christ, killed for the faith, was James. Acts chapter 12, verse 2. Ona whamai leo le whaipuna I le tai au le nei whaipotolu suma lima. Whamai na whaatam ngā ina nisi, ua le talia e I la tau leo la tanga, ina ia maua e I la tau le toe tū mai,
e sili ona lelei. So le lawa tato mata le tele o vaena e se na whaafea ngai mata faatuatua, ai ua tato va aia ona, o le vaenga e mawhai ai ona lato whaafea ngai mapuapua ngā ia, o loo ia te ila tau le loto tele i le faatuatua. Le whai mai eila lato tala, whai mai lato whaupunga le sau le whaipotolu suma lima, ua le talia ina e ila tau le o la tanga, ina ia maua e ila tau le toi tūmai, e sili ona le lei. Le ala minga waipulea, whai mai ele talia ila tau le mea ina ia sao ai ele talia ina ila tau se mea ina ia whaasau ina ila tau, pe la vea ina ila tau, wa malia lava ila tau ina ia oti. Aisea, whai mai ina ia maua e ila tau le toi tūmai, e sili ona le lei. Praise the Lord. Whamaina whina ngalo tangata nei ina ia whaapeo na whaatau ngā ina ia whaapeo na ono sae le tau wemu, ina ia saua ina ia whaapeo na tongi tono ar whale pui pui. Aisea, ele i manu tangata nei o lato wola. A le loto tele na lato i le faatuatua, sa whaapeo na lato whaupunga lea whamai ele i talia ina i lato le o la tanga, po le whaasauina, aia, whamai ia maua i lato, e iai le mea sili. E iai le toe tū, e sili ona le lei. Lusuma tu whawhine, le mareko e walu whai kua tō lusuma wha, o lo iai upu o lo tato li wha, o lo whamai Yesu, ina ia amo lo sa tauro, ma muli. O le hata o le tangata e whaapea ona fasiotia lava e ia lava. Ai amo lona sa tauro ma muli a Yesu, whamai Yesu, ai se fia muli mai a tau. Awane you say, o ia yate ia. Lona winga, o leo langa faatuatua, e te loto tele ai ina ia whaapea na fasioti lava e oe, mea e te manao ai. Le mea le manao i elo tino, ai whamei ai, a ia ave lo sa tauro, lona winga, e te ave lo sa tauro, ona o lo loto tele i le faatuatua, ma muli pea i le lii. Whamai upo Yesu i le Ioanem tāpua suma lima whai pua lua se fulu. Ia o tō manatua le upuna o whai atua i ate o tō. E le sili le au auna i lona lii. Nga whai wa lata o whaasau wā mai ate au. E whaasau wā fo'i ate o tō. O le o langa o le tangata whaatuatua. O le o langa lea. O le o langa e whaasau aina. O le o langa e whaafea ngai ma le puapua ngā. Ai o le ale mana o le upo le atua mo i tātou le tai au le nei. Loto tele, o lo faatuatua, e mawhai ai ona e loto tele. Praise the Lord. That when we look at the Word of God, verse 35 says, verse 35 has these lines. Others were tortured, not accepting deliverance, that they might obtain a better resurrection. So out of that whole list, the believers and the people of faith would remain through their suffering, would go through that suffering because of the courage they had from their life of faith, and yet they said, not accepting deliverance. So they did it. They counted lightly what they were facing with regards to suffering, that they might obtain a better resurrection. So in their death, they were not afraid of death because they knew that they had a better resurrection. In Philippians chapter 3 verses 9 through to 11, it says this, but that which is through faith in Christ, the righteousness which is from God by faith, that I may know him and the power of his resurrection and the fellowship of his sufferings, being conformed to his death, if by any means I may attain the resurrection from the dead. That's courage of faith. That these believers would say together with Paul that I don't mind dying for the cause, that my death in Christ is not the end, but I believe in the power of his resurrection. Le whamei Paulo i le kare sia Filipi. O mafua anga le mafua ai o na whapea tangata nei. Whamei e le italia ina i la tole o la tanga po le la vea ina i le ola nei. Ai whamei a, e ina ia maua e i la tole toe tu e sili ona le lei. Pei ona whamei Paulo i le kare sia Filipi. A lona tāpu e tolu. Whai po e iwa e o whai po e se fulu ma le tasi whamei. Ai peitai,
Matana le aipetai. Aipetai na o lea o loo I le faatuatua ia ke riso. Le au mai Paulo le faatuatua ia ke riso. O le ami o tonu lea mai le atua I le faatuatua. Spulu, ina ia o I lo o ia ma le mana o lona toe tu mai. Ma ia faatasi au I ona tinga. O le faamauninga le fai upu lea, amo lo sa tauro. Le fai mai Paulo, ia faatasia I tātou, I tinga o keriso. Na le fai mai Yesu, a fai na faasawaina, e faasawaina foi o tau. So, le fai mai Paulo, fai mai ia faatasia au I ona tinga, ua faatusaina au ia te au I lona maliu. Lona winga, a fai e te oti ona o le tala le lei, vi ia le li, aisea, fa mai fai pasuma tasi, pe ma fai lava ia te au, ona o atu I le toe tu mai, o we ua oti. O le wha moe moenga le na o le tangata faatuatua. Me mafu anga le na e ma fai, e ona loto tele le tangata faatuatua. E le popole o ia I lona ola, aisea, o lona wha moe moe, o le toe tu mai. O le mea lea, e sili ona le lei, lea fai mai, fai upu le tai au le lei, o Vaega malava ia whaafea ngai ma le tangata faatuatua, ma le puapua ngā, e whai ngofie, o nona manatu atoa, o le toetu mai e sili ona le lei. Let's carry on, for mai le manatu e lua le tai au le nei, whai tolu suma fitu e o whai tolu suma valu. Le si afa o whai tolu suma fitu, na whewai solo ma ofu I whao maa moe ma pa oti, o mativa I la tou, ma pōpua ngā tia, ma whaa sau noa ina. E lea o ngā le lalulangi o na iai I lātou. Na whewa I solo I lātou I vāo, ma mauna, ma ana, ma lua ele. Le ngata e loto tele I taimi o pōpua ngā, ai ma whai ona loto tele I taimi whaingata. Ai wa ai le lisi lale, le afa o le tolu suma fitu, tolu suma valu. O le tangata faatuatua o le whenenga tuai e o I whenenga fōua tatou ai e leo ni tangata tauoloa inga e leo ni tangata e tele ni alato se tamau a inga ai e whamai e ofu I pau maa moe ma pau oti whamai e mativa e mativa I latou whamai e le ngata I lea whamai e popo ngā tia e whaasau no ina a tatou matamata e leo langa o tangata leo Ioane le papatiso o tangata le whamai e ofu o ia I fulfulu maa moe fa me nofo I le vau o le ata le tangata ele e mata iai ele o tangata mau mea e fa me na oti le tangata le nei ona na tu la I le mea moni le tupo herota mai o le mai a tangata le nei o tupo herota fa peona o le fastiotia o le tangata le nei o Ioane le papatiso ma mai na Vaega se ina no na ulu le oti o le tangata I taimi whaingata le oti upo tangata le ni o Paulo e wha ape fo iona tato maua le mua korenito ta koe wha whaipu e iwa o whaipu suma tolu wha mai awa o lo manatu o tu wina atu I mātou le au apostolo le atua ia muli pei o e o tō fia I oti wa vei I mātou mamata anga I le lalunani o a ngelu a tō matangata wha mai o lo vale lea I mātou ona o keriso ha o tō o lo atama mai a keriso mai o lo vai I mātou a ua malulosi o tō wha mai ua mamalu o tō a ua wha le tau o loa ina I mātou wo o mai le nei lava I tu aso ua mātou fia ai ma fia inu ma ua le lava ma tau whai tu I ina ma mau solo o loo tau ti ngā I mātou o ngā lue I o mātou lava lima o loo anga tele ina I mātou te upule le atu o loo sawa ina I mātou te ono sai o loo whai I mātou te ai o I atu ua mātou pei o ota o le lalani o le pu nefu o mea ua o mai lava I ona po nei o matau tia I o upu o tangata le apostolo le ni o Paulo ai wa ai upuna o taimi whaingata ai le I whaititia I le faatuatua ai sea le loto tele le na mau e Paulo I le ia tu mau wai I le alii
Le loto tele a wala mai I le faatuatua. Ai puna suma tolu a wha mai ua mātou pei o ota o le lalolangi. O le pū nefu fo I o mea uma. O le maulano le iei le tūlanga le wha mai paulo. Ai le whai vai ai le loto tele a. Praise the Lord. When we look at the life of Paul, as we go through verse 30, the second half of 37, it says, they wandered about in sheepskins and goatskins, being destitute, afflicted, tormented, of whom the world was not worthy. They wandered in deserts and mountains and dens and caves of the earth. When we look at the life of our forefathers in the faith, when you look at the life of the apostles and the believers and the leaders of the church, in the first part of the church, they weren't wealthy and they weren't famous. They said they lived in deserts and mountains and dens and caves of the earth. And when we look at the Apostle Paul, he says in 1 Corinthians, and I'm just going to read from 1 Corinthians chapter 4. 1 Corinthians chapter 4 and verse 13. Paul says these words, being defamed, we entreat. We have been made as the filth of the world, the offscouring of all things until now. Paul uses words like infamed, and he uses words such as they were like filth of the world. And yet, they continued in that struggle. That's the second part that I wanted to talk about today, was that in your courage, when you are courageous, it doesn't matter if you don't have the material wealth of this world, you will continue to stand for the Lord. Amen. So he o lava I le taimi o whaingata, tātou te wa aia, I le loto tele, I le taimi o le faatuatua. Aisea, whameire Roma nā alonam tā koe valu. Kai upo suma valu. Olo iai, a wālo manatu, e le tatau o na whaatu saina le ti ngā I nei o na po. Male manuia atali e whaalia mai ia te tātou. O le mea lea na nau I ai le tangata o Paulo a. Whape nā fwele ata mo I tātou I le taiao le nei. Whamai le whaipuna o lo I ai le tātou tusi whaitau. Whamai le tolu sumavalu, e lea o ngā le larolangi o na iai o I lātou. O le ale mafuanga Pea tātou wa iai, o tangata umalawa ia, whamai le a whio ngā le atua, e lea o ngā le larolangi o na iai I lātou Ona o loo whaapeona nau le tangata loto tele I le whaatuatua, I le manuia atali. It says there in verse 38, of whom the world was not worthy. You know, some of these people, they were so destitute and they were so disregarded by the world. But the Bible says that the world was not worthy of these individuals. And yet they took courage. Their courage was to continue in the struggle. And they said, as Paul says in Romans 8, verse 18, I consider that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. When we look at the reason, what was their motivation? Their motivation was eternity. Their motivation was eternal glory. O te whia o mai ai le tai au le ni. Le tai au le nei o lo amu ia tātou pe ano whai atu mua. Amu ia tātou o lo tātou iai I se atu nungu e mawhai ai o na tātou mafuta whaatasi I le tala le nei. Ai se tasi o Nusi Pepa Amerika. O lo iai le matanga luenga leo Open Doors USA. I le tausanga skururo masina na te anei. Sa whapeana whai e se lato va'awa aina I le ekalesia whaasawaina. I le lalolangi atoa ma kerisiano uma lava o iai le lalolangi le taimine nei. Sa whapeana mawai ia ni whaamaumaunga nei mua. E tolu se lau fa se fulu miliona kerisiano o lo no nofo I lalo o le lima whaasawa o malo ese. Tolu se lau fa se fulu miliona kerisiano o lo whaapea o na whaafea ngai lātou ma le whaasawaina ma le aao matautia o malo ese.
Fa'afe fitu selau ono suma le tasi kerisiano sa fa'apea ona fasiotia ona o le tala lelei i le sefulu lua masina na se mawai atu nei. Fa'afe maota po o fale tapuai a tangata kerisiano sa fa'apea ona maafia pe fa'aleangaina ona o le tala lelei. Ova atu le fa'afe kerisiano ua fa'apea ona fa'afale puipuiina e le aisona mafua anga tatau ai ua whaapea ona whaasauaina pe whaasaunoaina le si upuna e mai tatou tusi whaitau a. Ai mafua whau e whainu mera ia, amu ia tatou. E mawhai ona sa o loto na tatou tapuai mo le taimi nei. Ai e leo whaasauaina pe whaasaunoaina i tatou pe o le tele o le tino keriso o lo whaapea ona amusia fa'asauaina ona o le tala lelei. I just wanted to bring some stats today from Open Doors USA. On their website, it talks about a 12-month report in the year 2020 to 2021. And these were some numbers that I just wanted to share. With regards to the struggle and the suffering that Christians face that we've read in our sermon today, we find that 340 million Christians across the world suffer high levels of persecution. There are different degrees of persecution, but the highest level of persecution, 340 million of our brothers and sisters face persecution every single day. 4,761, nearly 5,000 of our brothers and sisters were killed in the last 12 months because of the gospel. 4,000 buildings, churches, house fellowships were destroyed or attacked because of the gospel of Jesus Christ. And nearly 4,500 Christians were arrested, put in jail, without any reason, because they were Christians. So when we suffer, but these people they do it with joy. Because yet they suffer, but James 1 verses 2 to 4 says, "Count it all joy, brothers, when you fall into various trials, knowing that the testing of your faith produces patience." Our brothers and sisters do it so with joy, even though they face suffering. O tātou uso matua whawhine, le tino ke riso o lo whaasawa ina ono le tala lelei. A tono lo iai o lato manatu le whai upulea le ia kopom ta upu mua. Whai upu e lua, whamai le apostolo Iakopo, o le mea fia tele ai, pea maua o tau i tofo ngā ese. Ina ua o tau ilo, le tofo ina o lo o tau faatuatua e tupu ai lono saka. Ameni. O nai tato uso i matua whawhine o lo iai i vaenga ese o narulangi. Ai ei fo i pupua ngā o lo whawhenga i maoi. Ai o le naunau ta ingo le tala le leile ni tai au o lo loto tele. Fia whaawina e le tato mta apule manatu e tolu. Manatu e tolu e maua le whai kua tolu suma le iwa me fast food. Whamai o i lato uma ia o e na tau le leia ono o le faatuatua. Le lisi a atoa lea o le matau kua suma tasi a. Maia e pelu e o ia Eperu, o ia Mose. Tau nuu mai whai upui o tato mata i le tai aule nei mai lato uma. Whamai o i lato uma ia o e na tau le leia ona o le faatuatua. Whamai na le maua e i lato le mea na folafolaina. E ei nisio i lato na le iloa i lato le nu na folafolaina i le tua. Ale i Eperu. Na e Mose. O i sa iai o su a Iosefa. Mai Iosefa mana tua uivi. Ave mautou gato tau nu. Sei ei lato na le maua le mea na folafolaina. Ai whamai ina ua saunia le tua se tasi mea e sili ona le lei mo i tātou ina ia le faatoa ina i lato pe a whai e le iai i tātou. A tātou mata i le whai upu lea. A tātou mata i aunga ta mā, mata i tai ma tupuanga o Israelu. Whamai na lato o ena tau le leia whaatoatua, na le maua i lato le mea na folafolaina. Ai whamai ua saunia le tua se tasi mea e sili ona le lei mo'i tātou. O le ale mea le sili ona le lei. O le mea sili ona le lei na saunia e le tua. Le lawa whaatasia i tātou ma i lato, malava ia a.
Olo maua i Eperu a lona mtapu e fitu. Pamaile Eperu mtapu e fitu, pai ko suma le iwa, a wana le faatoa ina se me tasi le tula fono. A le whaopopo o le whaamoemoenga e sili ona le lei, na faatoa ina ai, ona o lea ua tātou whaalatalata atuai i le atua. Mai pai koe lua suma le lua, e whapea foi ona whaia o Yesu, ma whaataunu unga, o le wheangaina e sili ona le lei. Lea mea sili ona le lei na saunia i le atua, lea wa whaatasi ai i tātou mai lato, malama i ona mtako suma tasi. O Yesu. Praise the Lord. O le mea sili ona le lei na saunia i le atua, lea sa whaamoemoe i ai le wheangaina tuai, lea sa tusi lima i ai le wheangaina tuai, lea sa mafu ai ona saunia i le atua apera amu ma le ngata maa, na tofi ai Israelu, na tofi ai le nuu le atua, ina ia awala mai ai le fio mai o lona alo o Yesu Keriso. That when we read in verse 39 and 40, all these having obtained a good testimony through faith. So everyone in this chapter 11, everyone had a good testimony through faith. They did not receive the promise. Some of them was with regards to the promised land. But what God is talking about here in verse 40, God having provided something better for us, that they should not be made perfect apart from us. What was the something better? What did God provide that was better? What did God provide that was better than the promised land of Canaan? It says in Hebrews chapter 7. In Hebrews chapter 7 verse 19 and 22. I'm just going to read. 19 says, "For the law made nothing perfect. On the other hand, there is the bringing in of a better hope, through which we draw near to God." Who is the better hope? This is it in verse 22. "By so much more, Jesus has become a surety of a better covenant." Amen. So the author of Hebrews tells us what the something better is. The something better is Jesus Christ himself. And that's what the author is trying to point to. The author is trying to say to the Jewish readers, and the author is trying to tell us today, that through faith in Jesus Christ, that is the way unto salvation. That is the promises of God fulfilled in the person of Jesus Christ. Romans 3 verse 26 reads this: "To demonstrate at the present time his righteousness," so God's righteousness at the present time, "that he might be just and the justifier of the one who has faith in Jesus." Amen. For me, Romana e tolu, e koe luas kuma leono, e whai ue tatom tākule ni tai au. For me, ina ia whaali tino ina mai, fo'i lana ami o tonu, I ona po nei, ina ia I loa ai o ia o le ami o tonu. Ma ua tau ami o tonu, wina e ia, le ua faatuatua ya Yesu. O le mele e sili ona le lei, ua saunia e le atua. Loto tele. I le faatuatua, uso matua whaafine. Lea lau o tatu I loa nei, o mea malava le atua, fa mea le I mawhai o na faatuatua ina I lato, se iai I tatou a wai ei le mea sili na saunia le atua, lea lau o toi whaamanatu ia te oe le tangata whaarongo, o le mea sili na saunia le atua, o le faatuatua e ala ia Yesu Keriso. Praise the Lord. Le tai au lale nei, o fa mai le afionga pa ia le atua, o le aso nei, o le aso nei e whaaola I nai, a whai e te whaalongo, matali tonu I lau loto, o le aso le nei, e te tauai, o na whai lau whai unga. Praise the Lord. For this is the day, the word of the Lord says that this is the day of salvation. Now is the time. That as you hear, God has provided something better. And that something better is the precious blood and salvation through our Lord and Savior, Jesus Christ. So praise the Lord. We've come to the end of chapter 11. And it's beautiful how the author and the Holy Spirit has wrapped everything up in the fact that our salvation is found only when we put our faith in Jesus Christ. And so for Yesu, Amen. I tato tūlai mai, ia wale whai wina o na tato
La unga ia pole upu folofola le atu ele ni tai au ile te talo. Tato te talo wha atasi. Lo mātou ta mai o le lanu. Ua mātou wha alongo. Ua pau lava lo mātou wala i le ola e wha awawau. O lo mātou faatuatua lea. Ia Yesu. A whetai. O le mea sili na e saunia mo i mātou. O le whaatau nuuina lea. O au folofolanga. I le auina mai o Yesu Kiriso. Whaafetai tele tama. I lo lofa moa. Lo whaamanga lo ina oa. Lo lawe ina oa. O lea. O te ola ai mo oi. I aso o tatoi. Vi ia oe tama. No lo wanga le lei. Amen. Father, we give a word of thanks and praise. Father, that we have heard your word today and the fact that something better that you have prepared for us so that we, together with our saints of the heroes of faith, is found in faith in the person of Jesus Christ. Lord, glory be unto your name for salvation, redemption, and forgiveness. We pray these things through the wonderful name of Jesus Christ. Amen and amen. Ia le tua le ni tai au tatua lalo mai lalo. After tele lava tu natu sio tatu tama.